Sahara handi chuan thaler champut mai vutle mun ro lum tak riru alo lang hal nge yanga sangong sei tele cactus te baka ni sensavol volten kan ngai tu na alu khat bok thin alan dan chuan heng vai vut mun zau tak te hi top na po omlova ma sang atanga lo om to te po anga nima sela chu chu ani dan ero ani bi khau lo thung eng thuruk chiange he Sahara thaler ramro zau tak hian anei inen hodon te ang scientist tena an chu dan chuan he thaler zau tak square kilometer makta duai ko chuanga zau hi kumsang ruk vel kalta khan chuan thing le ram ngo ina a hol vel ram zau tak ani thu an soya mi te po ina khosak na na an man thin ni in ran vu tele lo nei nan te po an man thin ani a tuna ero chuan heng zong zong deuh tho hi mu tur om to lowin leiro le sa vai vut pak mu tur om to lo thung ani lui le dil te om thinin ro tui po atam thei hle a hemi ani awang hian taman raset lui lian pui po alo luang to thina he lui pui hian a lui tui chu Sahara luang tlangin Atlantic tui puya alo thung thin ani he lui lian peng naranga tak hi kilometer sanga chuang seta sei ni in tunlaya ala om selak chuan khovela lui sei berpol ni tur ani hiala kumsang ni som panga khan 3D satellite thalak chuan palio lui lian tak po amuchuak vele boka heng satellite thalak te awang hian heng lui kuang thaler zau takina akhu bo to te hi an chui chuak le thei ani Central Africa lama po dil lian tak lake mega chat anti hi alo om to boka tuna ero chuan aruang am chi lang thei to in tuna hian lake chat angin tlema zong anatling ve meka a hun lai chuan Caspian Sea te aya lian zok ni in square kilometer noi thum singriat sangriat zanga seta zau ni tura chut ani a tuna hian la om selang chuan khovela dil lian ber ani dona nasa thalakina a phau chu hian alenzia atilang chiang viau bok engdin nge hetiang lui le dil lian te hi an lo kang cha a ramngo zau pui le ru tui tlak tamna ni thin kha thale ramrawa an lo changtak ti hi zona lian tak ani a hemi chungchang a hian scientist te po in ngai dan sang sang an nei ve bok ani Environmental archaeologist David Wright chuan ranvul anwar chholutuk chu Africa khomol pui sikle sa lodang lam chan bera angaya beram kel bong tele ranvul dang te chuan hnim hring te eiral tel telin chu chuan leichu ni sa in a em na satir tel tela ni zunglet le chuan kan atmosphere a hanti boita a chu chuan ru atuya ngong chhawin kumtin telin atlem tel tela ti chuan tram te tla in ram aro chhota a chu chu engkim bul tanna ani aringa ti chuan muang changin ramngo chu thalera lo changin Sahara mun hring ni thin kha thale ram rawa alo chang zota ani hemi ani awang hian engkima ranvul te hi kan burbun don ani chuan adik chi abik lo kumsang ni le som parit khan scientist then khat chuan thu chu asiam vele thungin heng ranvul te le ranvul tu te hian thaler in siam mekhi ati muan thu le omlo selang chuan thalera hian achan ma jok thu an soi vele thunga hetianga ranvul tele ahun taka ele in petura an tlatir thin awang hian kumzanga velsetin thaler in siam hi amuan thu an soi ve thung ani scientist Paul dang vele thung chuan khovel vir dan hi an dem vele thung boka Africa rama vaivut vel hun rei tak an zer chian nuwa heng Africa tele Sahara vela sikle sa te hi hun nong atangin hun rawa kum sing ni dan vel zela ain thak thin anon ti vele ta thunga hei hi khovel vir dan in son shet tilting of the earth axis wang ani anti a hetia atol shet hian nizungina khovel aron chhun zong chu adang lam seta chu chuan sikle sa baka ruwa tuite ngongin thalel le mun ram rawa asiam ta ani hei hi adik ani ve thung chuan tuna tanga kumsing khat vel local le tura chuan phul te lo trawin ramngwa he thaler hi alo chang chho le theidon ani heng lui kuang in phum ru tle dil kang chatte chia hi he thaler ramina aken thuruk te ani hau lo thunga Sahara thaler mun then khatlaya hian huel ru rote mu ani tlat maya hian muna mun hi wait el hita ti ni in Arabic trong ani a aum sia chu Valley of the Whale ti na ani a huel ruam te po ti ila adik berang chu makte po kan ti viawin arin oma tunlai huel te hian thla tu te neim Berylosaurus ti ani a
hasiam tak le kutin hriam tak an neya an kut malam hi ate ema kalna atana mantlak anilo bok a hun laia sapel tulian ber ni in meter som ni le pakhat zeta thui ani a scientist te po in heng man lai huel ru ro thaler muna an han mu hi chu mak anti ve hle ani atira phei chuan tuten emo anda an ring hiala nima sela a hnulama prehistoric hun laia sanga rule ole tele sumsi ru ro vel te po mu belzel ani tak awangin chutiang chu anilo ti an thun zom ta ani he sahara thalera hian thuruk tam tak alo in thup nual maya manlai huel te chi anilowin dinosaur te pon tual chainan anu mang ve to thina khovela dinosaur ru ro an mu chu alian berpol kummak ta do iza vela upania chu chu helai hmuna hian mu ani vele boka hei hi nimhring ei thin sorapos ru ro ani a fit zale panga zeta sang ni in ton somuruk zeta ritura chut ani a kumsang hele som pariat khan he thaler vaifu zinga hian dinosaur dang ru ro mansora soras anti chu mu le ani boka heipo hian ngai event a hlo le hle ani nima sela dinosaur te hi heng sahara thalera te hian engtik lai vel khan nge an lo chen ti ro chu thiam har sa ang reng hle a late cretaceous hun lai kum maktadua isa atanga somruk le paruk inkar vel ni tur anga rin ani a heng ru ro an mu te hi europe ram vela an mu tenen po ain ang hle a omzia chu europe ram tenen po hian an lo inkal po thin ti na ani nima sela engtin scientist te chuan hun masalama khan chuan heng manlai ram salian te hi khomol pui sang sanga an pem kul theilo tur ni anga rin dan an lo naya nima sela chu chu ani dan ani lo ti achiang chho ta hle a voinia chuan heng thil an mu chu ta hi dinosaur ru ro an mu chua chuan apoimo berpola an chal hian ani heng dinosaur ru ro an hu awang hian manlai khan helai vela hian nim hring le tuite alo om to thien ti ati chiang viau bok heng zong zong pa ka hian thil mak danglam tak in thup ala oma chu chu Mauritania muna ni in geological formation space atanga lang thei ani a eye of the Sahara ti ni in right structure ti ani bok zungbun angdewa bial lungtam tak omkhom ni in alai holtlang hian kilometer somnga vela sei ani a kumsang khazakwa smruk le panga a hu chu ani nu khan alar zui ta hle a hi object hi spacecraft pakhat Gemini 4 atanga an hu ani a tatang chuan scientist ten an ngai event chho ve tangar ngara voini thleng hian zona pakhat an la in zota engin nge he thil thi siam ti hi an la chuak lei theilo ani archi them tla ina asiam hantidon sela crater anti angji khuar asiam mu tur awm box silawa tlang kang omna nu hantidon sela tlang kang lung angji engma anu chi a box silawa theory tam tak ngai nom tak tak te po anlo phu chuak to a alien ho tum hun ani ring pol te po anom boka manlai khopui ro pui atlantis khopui kha ani ring pol anom bok rindan tlanglon tak pakhat chu lung in ngoralna erosion awanga in siam ani rin ani a nima sela chu po chu alapom om hlei thei bik chuang lawa a chan chu a bial dan le ain siam dan hi ain rual em fang ani a khovel hun danga hian hetiang ang lung in ngoralna awanga in siam hi mu tur awm lo hrim hrim bok ani helo po hi he sahara thalera hian manlai khopui ropui tak tak te po lai chu alo ni to thina chung thil te ani awang chuan helai thaler hi a hun lai chuan mi te lokhasak to thin na mun hnim hring te le thingkhung pangpar par vulna ramsa te tual chai to thin na mun ani ti hi ani a tuna ero chuan thaler ram ro mai ani to a engwanga thalera lo changta nge te he thale ramzau takina kan laka thuruk athup te hi tun din huna chuan hriat fia zo hlei thei alani lawa nakina hunte alakalanga chhana te po min la pe thei ma na